Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان و رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجای روسی هویه که جوت 2025 اینی لی بروکسل ساعت 8 لامده ده امنو چین سرس به پیشکش بکندم دم آزاده ریبرا پویا هیتا ایمرالیه دم پارتی به سر و کمار AKP اردوغان هل انقره جارسیان هفدیتین کر اندام شانده ایمرالیه دم پارتی پروین بولدان و میتال سانجار بریا هفدیتیره دا خویانه که کرد دا چپمنیه پروین بولدان گوش بو پیواجوی ام هر تیم به اردوغان ردناوا تکیلی دنه ام ده سردمه که دیروکیره در باسته بن ام به هبره لسرگاوین بین آویتن گوتوش بکن جبر وی که او هفدیتین پر گیرک قوات داره مرحله پیواجو گیشتیه و ختمینه پیواجوی نیقاش بکن میتا سانجار دیار کر اوی دشتین کودوی نها بین کرن پیشکشی سر کمار بکن و گود امن نرخاندن سر کمار جی بگیرن هیوی دیکن کو هفدیتینه که باش به بشر جی هیت درباسی کوشکا سر کماری یال بش تپیه بو هفدیتین نیزی ساعتی که دوام کر سرو که میته ابراهیم کالن او سر وکیل گیشتی AKP افکان آلاجی هفدیتینه دا آماده بون پشتی هفدیتینه دم پارتی دا خویانه که کرد دا و گود هفدیتین نیزی ساعتی که دوام کریه هیت ما ده هفدیتینه ده درباره قناقا کو پیواجی آشتی و جواکا دموکراتیک گیشتیه و کارن جنها و پیوه ورن کرن پیشنیارن خواه پیشکشی سر و کمار کرن پروین بولدان و میتا سانجارجی پشتی هفدیتینه دا خویانه که کردان و گودن ده جوینه ده درباره روشهی یا پیواجی آشتی و جواکا دموکراتیک و گاوین پیویز این پیش روژه ده من خاندن برفره کرن دا خویانی و ها دومه ام گلک ممنونی کو جبو پیواجود تندرستی او بلز به مشا خودی فکر کی هفارن هیجای برخستنه کو افجارسیان ین هیت آدم پارتی به اردوغان را هفدیتن دیگه هفدیتنا یکمین ده نیسانه او یا دویمیجی پشتی وفات سر سوره önder هفته ترمه پیکات Komisyonel Meclisi Cumhurcara Şazdahan Lehevciviya ve Careli Vaziri Karender ve Hakan Fidan o Vaziri Dade Yılmaz Tunç hatın godari kirin. Beriya civin desbebike seruke komisyonu numan kurtulmuş ahaftın kir. Tekildari xabaten komisyonu ev agahidan ev pevaju firsendeke dirukiye. Med pence tabakide beve pevajuye kir. دست به پیواژی کر کمیسیون لسر ناوی گل ارکوبر پرسیاری دا سرمله خو جبو دموکراسیا ترکیه مخاباته که پر باش مشان نوما کورتولmuş دوام خافتن خود دیار کر کو خاباتن وان بر بداوی و دچن و گود لسر دا خوانین امرالیه رخصتنه خو فسیکریه همو پیکاتین و دیار کرن کو و خاباتن رخصتنه نمشینن تایبت بدا خوانی 26 جوتمه ده پیواژو کت قوناغکنو به وکره و خابات او گوهرتن قانونی جی بین آماده کرن کمیسیونه جبو گوهرتن قانونان چارچوبه که آماده کریه و پیشکشی مجلسه بکن جبر کو مجلس جیه گوهرتن قانونن دستورا بینگهینه پشت آخافتنا نمان kurtulmuş komisyone به وزیر کارندر و Hakan Fidan و وزیر داده Yılmaz Tunç جویه جوینا komisyone nezi 7 saatan devam ker Yılmaz Tunç pişti جوینه دا خویانی دا دیار کر کو د komisyone de nerinen خوین لسر پیواژی پار بکرنه وزیر داده temeniya me eve kujinha u peve walate me carek edin van eşan nekşine em pişkiri dedin xabaten jibu serkeftina pevaji veke wezareta dade me derbare xabaten xoyen idari ku pevaji hesap biken peşkeşi komisyonu biken elbet ku hususen yasayı pek varenji deve mejarede bi tamamı takdir a mecliseye irade komisyona meclise giringe de çarçove bir yaren ku komisyon bede nakşeriya xiz bike ولسر ناوی گل اراده دینه هوله ام خباتن خواه بمشین
استراسبورگ جوینا گل هات درخستن جوینا گل فرانس کان باجر استراسبورگ لناوند جواکا کورد دموکراتیک هات پیکانین هفشاردار وانه عبدالله زیدان کو ارکاوی هاتیه دست سرکرن او اندام میسا شارداریا آمده که در اوزونجی تولی جوینه گل بو پشتی رزگرتین عبدالله زیدان آخوی و بالکشانسر گشتداران سیاسی و گود دو قوناغ هیئیات کوشن آزادیا گل کرد پیوستی هر بنگهین پیکارنا پارادیگما جواکا دموکراتیک ریبر اپویه دوی پارادیگما لقادا جیان بکه و پراتیکه ده پشره کدر اوزون آخوی گود تکوشینا جرانی آزادی دینامیکا بنگهین یا جواکا دموکراتیک بانگا جواکا دموکراتیک کو عبدالله Brez Abdullah Öcalanda despeklerin kilidi avakirna jiyana hevpar ya gelane pişte haftanan civin be banga piştevani uri xistin bun u mezinkirna tekoşina bu çareseriya demokratik aştiyip davi bu. Çalakiya xwendevanên 100. yılı wanê yê ji bo ronîkirina mirina rojên kabayîş li roja 18 li kampûsê zanîngehê dewam kir. Nîzametên kabayîş bavê rojînê ye ew jî beşdarî çalakiyê bû spasê xwe xwendekaran kir ku bi rojanê çalakî li dar dixin. Derbarê pêvajoyê de jî agahî da û got di dosyeyê de heta niha pêşketineke erênî tune ye. Lêbelê ji bo ku telefona wê lêkolîn bikin wê bişînin Portekîzê. Piştî axaftinan xwendevan hatta fakülteya perwerde meşiyan li vê derê jî ji bo bîranîna rojên kabayîş deqeyeke rêz hat girtin. Rewşa rojnamavan nivîskar Hüseyin Aykol metirsîniye. Rojnamavan û nivîskar Hüseyin Aykol di çardeyê cotmehê de li mala xwe ya Anqerê xwîn çû ser mejiyê wî û rakirin nexweşxanê. Hat gotin ku li nexweşxanê jî du caran xwîn çûye ser mejiyê wî û ew entûbe kirine û rewşa wê jî metirsîniye. Bijîşkan got ku tedaviya wî û metirsiya li ser jiyana wî hîna dewam dike. Qasede iddiayın deslatları demki bi dîmenekî dere û derxist. Hêzên Sûriye Demokratîk qasede ragihand ku tu girêdana wan bi kuştina endamên hêzên deslatları demkiya Sûriyê li bendava Tişrê tune ye. Qasede got ku bu yer ji ber teqîna mayîneke ku komên girêdayî deslatariya danî bûn pêk hatiye û ha got. İddiayên ku wezareta parastinê deslatları demkî dike nerastin dîmenên bu yerê iş eşkere dike ku hedefgirtin û êriş çêne bûye. Li cihê bu yerê mayîn diteqe. Ev jî ispat dike ku êriş ji derve çêne bûye. Karê veguhestina cenazeyan jî bêyî tu parastin û tedbîrên ewlehiyê pêk hatiye. Ev jî delîleke ku tu aliyeke dijber yan jî hedefgirtina yekser li herêmê nîne. Wezareta parastinê deslatları demkî bi hewla xapandina raya giştî û nuxman Andra rastiyên li holê bi çîrokên çêkirî û tuhmetên derew me tewambar dike. Em bank li dezgehên di ragihandinê dikin ku nekevin xefîka daxuyaniyên xapandinê. Almanya xwest ku suçdarên li peravê û Swêdayê bêne ceza kirin. Wezîrê Karên Derve ya Almanyayê Jörg Wahlberg têkildarî komkujiyên li Sûriyê û Swêdayê pêk hatine daxuyanî da. Wezîrê Alman dibêje eger suçdar nê ceza kirin li Sûriyê bingeha adalet û wekevî neyawa kirin. Divê Sûriyeke nû ji bo tevaya pêkhatiyan be hilbijartinên parlamentoyê girîng bûn lê diviya bû li Hesekê Reqe û Swêdayê jî bihate kirin. Li Berlînê 13 milyon euro ji bo piştgiriya hewlên mirovî li Sûriyê pêşkêş kirine. Almanya dixwaze ji nû ve balyazxwaneya xwe li Şamê veke. Wezareta Karên Derve ya Deshilatdariya Demkiya Sûriyê jî diyar kir ku Ahmed El-Şara Wezîrê Derve ya Almanyayê pêşwazî kir û gelek dosyayên weke aborî siyasî û ewlehî hatine nîqaş kirin. Li Şamê komeke çekdar êrişî sivîlan kir 5 kez birîndar bûn. Li herêma Mesakên a El Sihra ya Şamê komek ji 3 çekdarên girêdayî Ebu Enes û Ebu Huseyf êrişî taxî kirin û heqaret li welatiyan kirin û gef li wan xwarin û xwestin di demeke kurt de malên xwe vala bikin. Nişteciyên taxî gotin çekdaran bi
قونتاغên çekan li ciwanan dane û 5 sivîl birîndar bûne. Gelek zilam û xurtên taxê ji ber êrîşan jî taxê reviyan e. Heman çavkaniyan got ku desthilatdariya Şamê ji bo rawestandina êrîşa koma çekdar destwerdan nekiriye. Niştê cihên taxê dibêjin koma çekdar gef li me xwarine û gotin cara vê hûn nikaribin cilûbergên xwe jî bibin. Deriyê malan şikandine telefonên me girtine Almanca wan ew e ku me bi zorê ji cih û warên me bikin bidin koçberkirin. Berê godan cemen çên sesê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.